The Vicar General of Catholic Archdiocese, Father Richard Majau, today urged all the parishes to strictly follow the health protocol issued by the state government after the reopening of churches. Speaking to the media, Father Majau said the parishes organize holy masses as per the local conditions and more holy masses should be organized wherever is possible in order to avoid overcrowding. He also informed that the Church encourages the faithful to take the vaccination and it is not forcing anyone in this matter. Hadian ba I Pak Presiden I Deputy Chief Minister I Penbenah Lord Jong Jing Play ya ka yeng bani jika sarkar kala khot ya ka meeting yani bani kena Lord Jong ki SOPs kena berkomban play ya kini ki yeng bani tinggi la ya keren kidan sibuan ki jing batai katu geni kidai ki ba nilayo ki barang bencem stem handai kidan katu geni ki ba thamai ki ba lawan mentau stem tikum tan nila dep ekren bat nila ong ya sarkar ban ahingi kamploi namar bandangi pak ngin hapan ya kundu ya ki parish priest ne ya ki padar ne ya la ki jong kinong ilam diam hak tu ki balang shnong ki ba fair tika government kal ai ni ya ki azupi menen da ka jing tho hi menen jami bat kumta ni la persang rupan ai ya ta ki information kum ba kalong hi kum ba ai sarkar hi ni kim shuma ko wat pen kala I ru ya ta de halor jong tu ki tho hi ni ai ru ya ki jing tha ya ki nong yalam yaki parish priest bang ila onguru yaki skobha tin haban board perking yaki SOP ki bala aida kasarka nakaleng juni kum ka Archdiocese ni la ai ka jiptha yaki parish priest ni la ai ru yaki jing batai ka tikon kami ka jing batai bat ni la ong yaki board perking ya ki SOPs nata ra ru yaki ni ki SOP ha ki jong ki parish bat ya railang bat ki para bangai ya railang bat ki dong tre balang namar ba kawi ke parish ke pher na kawi ke parish kum gani kusa hangni ha posot lesi ka kawi ke parish ke danta kawi ke yemene hendre haki parish ke bere ki thain kondong pat ki yemene ki pon tikum ta kumut ke pher kendiat kawi na kawi ke parish tikum julu haki parish ke bahe kidan ki balang shlong ki baki ki prabangi jungi ki pun ha kidan ki balang shlong ki prabangi jungi ki long ta kendiat tikum ta ngila ong yaki parish priest kin ong yaki padar ki jungi bakin bud perking yaki SOP ket ai yang ni kejing batai hak itu ki balang shnong hak ta ko kam kila ban pengkre kat kum kejing bata jong sarkar ka meeting jungi keladan ru kejing ya berkat hatu ngin sya tan ki balai vaksin ne ngin pat sya ki bang ai vaksin ne keladan bata kejing kan hendrai ngi long em kanum dei hak ta ko kom hendai la kundu nak ka ki bangila ban na keleng jungi kom ki nong ya lambalam hak ba pli ki ki meni kolong ni pensyur hoi ngim dan hak ban penbor ni ka balang leng ju penbor lu ya ke kadi ke mengingi pensyur tinggi la pa pensyur ha ta ko ban ong ya ki para bangi ki juni namar kadi ke bakung sandha lada himshim ya kadi ke vaccination namar ngas ko bodong ko bolong mata kadi tang kadi kala ji da na ka juni bat ada mengingi shim kan sawara ka ji ma yi ki bai namar kamlo kum ki Jepang ni ki Jepang kadi ka kampla lada kimshim ya ka vaccination ko bomot ba ki bai ru ki sla ba syak talang ha ta ko tekom ta na kalian juni kum ka bala nila pensyur panil awri ki lendo pat sumhawan pensyur la haki shnong ki bakfer haki jaka ki bakfer haki parish bakfer pan pensyur pan ai mitsin ki brio bakinde dan pentaka diga vaccination kanang bangin yo yang taga herd immunity hangni fokus ti kejuni ka halor juga taru ka sarkar kala syai ha tika haka SOP kalabu ya kata bentah kitu ki yeng meni ki bahap hagi containment area kamot kinong lak dengan play ki jem ni tingil ai ki jingbatha yaki parish ki jungi yaki nong ya lam jam jungi haki shinong ki ba fair ba pek ada ka kanu ki jem ni ka ha containment area te kom ta subha wanu play yaki jem ni il ai kata ki jingbatha pi ngila batha yaki parish ki record ban kampun bon yaki service ni yaki mas tikum balong matat tingin nga batip kanu ke parish kedan kanu tuligi mas dan rei ni laong masu bha but perking bagi jingle niam dan ni mas kam dei ban palak ya kasikenta kata ni laong yaki ngla patai da basai bha wat num penjerong palak ya kasikenta badalong ke balak penbon yaki service kenang bagi para bangai kila ban macam menta haki jingle niam ban pila ru ban ke ban ai ya kijing patai ya lagi jun para bangai hadian ba nilayo ya kala ban pri ki yeng meni di hakini ka diocese ku jungi kumbalong mata hakini ka Archdiocese jungi ngidon ya ko online mass ko week online mass ka dei ka jong ka diocese ka bangi jule ang tai po katidam nanta kadam ru ka jong ka parish tong thumai ba hateng ka youth center ru
kala ai ya kutu kamas tina kalian jungi kum ka diocese tingin pinsange no shwaya ka ya ka online mask kalong ka bakadu ka dele shai nginun pulong ju hadian jong kata tihan de yo kidan pe ki parish ki berang so kam banle ki online mask kata kamdan kuno kuno gejingkan hakiji sya ka sarkar li ka pin seluruh ya kini ki online services tila da kidan ki parish ki bakwa panle kata nyamdan kuno kuno gejingkan halo jong kata